Hello everyone, welcome back to Lerang's blog. Kamthina kuibe makhada mayamda anova video puna lakchare. So mayamna waro binu yamthina di gape oigare. Dugudi mayam aina ngashi recipe yananduri she akhoi Bangladesh ki Barishal hairiba district tugi modi traditional recipe amani kola patar bhaji hana shu haine haba. अखोगी कोला पता हरी से अखोगी लाश बेंगली ना कोला पता हना है ना मचाशे अखोगी लाद स्टीम तौरगा थोंबा ngashigi mathel ni so mayam kamaina thongi mayam na video she last part na yengbido so keep watching ahambada mayam nga macha lawre any kind of nga macha lawra shu yai kashu kaide aduga de ina lawri ba nga macha ashise ashigi mingshe akho bele mach kauri haba bengali na bele kauri aduga nga macha lawre aduga rajma shina optionally but akhoi gi ebu thomba recipe help toriba apushe ma she rajma pami hana akhoi rajma add tori अखोई राजमा शिशु अखोई के चानिंग ब कैम जूट लो तो इनो अदुगी तुंग इंदना हापे अदुगा दी तिलौ हापे अदुगा अखोई के धने पता शे फदिगोम हापे मोरक हापे अदुतै कोन अखोई के हरे अखोई के अतोपा इंग्रेडिएंट्स मैम अखोई हजिक हापनी अशिना मैम अखोई के ने जुबी अखोतपा अखोई के टेस्ट की तमकी हापे अदे कोना मोरक से हंदक अखोई की रेसिपी से खरा मोरक शतक तो नचानी हाना मोरक खरा जामना हापे अदुगा अखोई की खिंग हापे मचुशे याम थिना फजरे अदुगा दि फजना कलर शु लाकपै तमकी अखोइना बाल्कनी दा वीडियो अशी शूट तौबनी अदुगा मोरक अकंबा अशुबदो मोरक हापे जैंखंग मोरक हापे अखोगी मयामना अखोगी कैम स्ट्रीमिट लौनी हाना हारदी चामच अममम लौरसु कसु कायदे चामच अमा मोरक अकंबा अतुई मखादा चामच अमा अखोगी टर्मरिक पाउडर हापसु याय अदुगा थुम हापे अदे हजिक अखोगी मिक्सचर से खतंग हावना बै तमकी अखोई ऑयल हापे थाव से शुम रेगुलर चानब अखोगी हिंजांग द थोंबा थाव हापसु याय ऑलिव ऑयल हापसु याय नत्रगना अखोगी थाव शेंग हापसु याय हबा ते मिक्सचर मयाम से फजना गई नोखाइरनी ये इंग्रेडिएंट्स मैम दो लोइना मा फजना मिक्सचर तोबे मखादा ला लौरे ला से अखोगी लागे उल्टा अखोगी साइड दा लौरे हबा लौरगा हजिकी ला सिदा अखोई खरा खक ऑयल थाव हापगा फजना गे ला से फजना गे कैन तौरनी हबा दोनतदी था अखोई मिक्सचर से स्टीम पीबा मतमदा कादना बगी तमकी हजिक हापीबा मिक्सचर लोइनमक से फजना गई तौदना शेमगा दे लाशे जुमझलगा अखोई हजिक स्टीम पीरनी सो मैम येंबिनारशी अखोगी नशिगी रेसिपी से मैम खतंग मही से अखोगी लांगना चानी हाना इशिंग खरा हापे बट मैमना अशिगी रेसिपी से ट्राई तौबा मतमदा इशिंग शु हापत्रशु कसु कायदे बट हापसु ऑप्शनल सो अखोइना इशिंग खरा खक हापनी जामना बुदि इशिंग हापते हजि अखोगी लोइनमक से रेडी ओरे अखोई हजि चुलाता तौरदना स्टीम पीरनी मचुशु याम थिना फजरे अशिगी रेसिपी से मैम एगी अहम फर्स्ट टाइम चाबने हबा सो अखोगी फ्राइडे नुमित्तुदा नरांग से हजिकी एगी आपु से मादे जॉब तौरी अदुगा अखोगी सोहोलीजे ओइबा नुमित्तुदा माना एगोंदा मागी जुमदा इनवाइट तौरकपने हबा सो आइना मथेन अनौबा अमा मैमदा शुम एंगानिंगमनगिदना ngashigi वीडियो अशी सेमबनी मैमना येंगिदा मैमना एंजॉय तौनी हाना खल्ली अहमदा मैम अखोगी ने चुलागी मागी फ्रेम से खतंग हाई तौना थांगतपनी अदुगा कोना मिनिट से लो तौना थम्मे शुम अखोगी 15 मिनट्स शुम थम्माशु ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की मनुंगदा शुम अशिगी रेसिपी अशी लोय
ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯟꯅ 15 minutes ki makhada akhoi magi makhung she hamdoga akhoi check tawbani haba so almost punamak jare but akhoi rajma she khatang munbada khatang matam changi hana akhoi nahaka 5 minutes muk akhoi shamaina steam pi na thambani adai makhung she shum kupshalani video nambai tamaki makhung she hangdok na thambani so ashishina akhoi ge last ki 15 minutes se loire hai kandu da akhoi ge magi makha gi side to di ke hare steam phangadana mulle haba athik haji ondhok tori mi side amakhak ondhokani aduna first ta ahambada apuna ondhoe hajik amka shu setup tawraga 15 minutes mu thammani so akhoi gi setup tawna loire amka shu hajiki akhoi gi ashi setup sha akhoi 15 minutes um thamgani so mayam ashi gi recipe sha yamna easy oi aduga di akhoi gi village side tana leba ki chula dana kana shum apuna haibani haba leba ki chula dana moina thongbani na yam oina madana yamna hawri hai so akhoi gi recipe shi loire yam thuna loibani aduga di yamna shu hawri mayamna atopa nga na shu yumda try to view so ashida leire akoina akhoi item shu mayam ba jari aduga de akoina nangna charoi da bani hana chaka chaka ni hana akoina ne khajiktang mahi khatang hapkhi baduna ne magi akhoi gi ke har hinjang she khatang mahi khatang nang jawre aba so mayam na try to bo matam da shum mahi haptra shu shum atopa ingredients mayam na shum to ba yani so ashida leire ei haji she test tawrani so mayam ngashigi recipe she traditional oiba yamna simple way da akhoi traditional recipe ama ngashi mayam da yengan bani so ashigi traditional recipe ashi akhoi Bangladesh ki Barishal da leriba mayam punamak na yam thina pamna chane so mayam na shu ngashigi video she enjoy tawgani hana khalli mathang da amka shu mayam da no ba akhoi Bangladesh ki leriba atopa Bengali khangde Maitai khangde atopa akhoi gi travel leriba mayam punamaki traditional recipe mayam da puna lakcharani so mayam na pamadi video share like share and comment to view aduga YouTube channel da shu mayam na subscribe to view thank you so much for watching my this video tata